Kita dampang kadi. Yero komak jenne ki bapak ibu apa ki pakyang. Aja lalo tallu sulusu mak jenne. Kamana tama ki kamar mandi we. Sebenarnya jatuh nama to macam ke kamar mandi dia tengah di teman sulusu menonton setan. Bangka tu setan ke kamar mandi we. Napa makan digaja tamet ke kamar mandi ke setan ke tu dua setan tu. Jadi makanya guru tak berbusana ki. Nega anak gare Tommy dia nak nirita. Orang ni ceme. Dia perlu nalipa, dia pernah handuk lama jenne ni. Malus-lus mah jenne. Ni kalau sabiwi, cenya malaikat tu setan. Jadi apa kipake? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi juya'un yaumal qiyamati illa al-anbiya'a wa ahlihim wa sha'imah rajabin wa sa'ban wa ramadan. Alhamdulillah yang saya hormati, kita muliakan Bapak Kepala Dusun, yang saya hormati para pengurus masjid, para majelis taklim, jemaah masjid, seluruh hadirin dan hadirat, semuanya saya hormati. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam ini padang kaki salaiwi bolata yang kewe masa rosipato waktu ia engkewe yewa si wolompolo si bawa keluargata. Waktu yang kewe yewa si ulompolo si bawa wijawijata rimondri purana to pada mapalong onang aswewe sapa hidalle halalakna pong Allah Ta'ala. Dan memang Allah menjadikan malam itu sebagian untuk beristirahat. Tapi nasabah sapaki decimega, sapaki apalamega, sehingga isalai bolewe. Na tolori bolana puang Allah Ta'ala masih kita untuk pasilenereng seddi pole ridwa talwewe siar-siarna agamata pada padanna rilalana yawanewe iperingati wi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nah to malebiki
tentu pada masjid dini pahatta kadayro ya senge Isra dan Mi'raj manessa apurangan na kajajian riale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam ia engkewi irampe rilalanna akoram malabiyeh di juz yang ke-15 subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa mapacing ifuang iyang kemero palalam peniwi atanna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole rimasigi etana haram Mekah nalauri masigi al-Aqsa iya ang kemero masigi nomor teluk kolino. Di Masjid Al-Aqsa adalah masjid nomor teluk kualitasna kolino. Masjid yang pertama paling tinggi kualitasna adalah Masjidil Haram Mekah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah. Maka telu yana itu Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nomor 4 Masjid Quba di Madinah. Nomor 5 Masjid Nurul Iman Capagalun. Li nomor 5 mana ni masih gileng. Yero pai masih gi sinin atau malabiki nakai darajatna puang Allah Taala. Koyon roi makasiwa yero masih gi eropai sile ngemeto apalan naweriki puang Allah Ta'ala dibanding masjid-masjid yang lain. Ya, mau narampe guru taro si setomas sempajak ko masigi etana haram Mekah wekaseratu fi sabu mas sempajak ko masjid Nurul Iman capak galun apa pak? Capak gajero? Cocok mi? Capak kampung. Oh, cai bawa naro. Jadi keseratu pis sabu mas sempajak kue napa sih seker? Keloki mas sempajak juma sih sekero we keseratu pis sabu mak juma komihe napa pada? Terus teraka roda rajakna pada gawe tapi sisa alai runtuh. Yang kedua Masjid Madinah. Maka tosi masjid Madinah sisa ki mas sempajak we kesisabu pak komihe 1:1000. Nomor 3 menyana nalawi Nabi tay Masjid Al-Aqsa. Sisa tomas sempaja ke Masjid Al-Aqsa we ka 500 pak komiye 1:500. Nomor 4 Masjid Quba. Akan asa nabita nigi tahu mak jenne iyolo ko bolana na pallo ke Masjid Quba na pasilener sempaja sunnah namoni duan rekami pada ni narik ko umrah yaitu tahu na tasyagi wajah ke umrah 50 juta hadiri ye mana masih gilenge pada mana dekaga bedana pada mi masih belawa masih ke kampot sengkang aga dan sebagainya aja na tasapa maka da lokal lo masih anu mak berjama pada mi itu ko kampot ta malam maka da andre guru almarhum Ki Haji Abdul Malik idi tu masaro sifato li sekiwi masih ke kampot ta memang engka dalele roh tegi engka masigi nama roh pak berjamae aku kitul loma sempajang megato apalangi runtuh ka oh maro aku masih belawa tasaleon koewe talo koro mega pala teruntuh tapi lepai tanggung jawab apa idi bertanggung jawab andai kata engka kampo ko belawa engka masih gitna na dek nyon remak berjama madosa siwanu tawe ko tu kampung na meger rita ko sing kawasan ko cala cuk monro lo ko masih raya mak berjama
Na kata-katai mak bemor mak motor lokor magi mega nasa tokor iye mega tapi berkewajiban tosiki mak berjama ko kampota. Apalagi na rekoloki mak juma bapak ibu pak di. Megi tu iruntu ko kampota mak juma ibanding ke kampung na tahu. Apa koko kampung na tahu dek nagala ki bilang tapi ko kampota nagala ki bilang. Siaga kada pangulut Imam Syafi'i patapulo tori kampung na inapa waddi ipasilener sampajak jumai na rekota lupulo mia sera tori kampung fitu pulo to lepang dena waddi bilar fitu pulo jangan kaya roto lepange ia sendiri misalnya loka maka toba ko kampota dia nak ditabila ka maka tapak genda ki patapulo tori kampoto pa dia jika lo maju mai dia aja lalu tersapa masih seliwa kampung ya iru dipakai toba terpasami tojo ke seliwa kampung ini berkewajiban ke kampota pasilener riasang sempajak Jumat. Jadi mana sapurangan nak kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ipala lempen ni ke puang Allah Taala pole rimasigi tanah haram Makkah nalori masigi Al-Aqsa engka memang ni kapale romasigi apa jadi Nabi ta iye engka ni apa ia romasigi Al-Aqsa yang ke bangungi ia naritu pangulutan Nabi Daud. Di Nabi Daud tu pamulai bangun itu. Cau ni mak dawa, cau ni mak tampah. Jadi mangoloi ke puang Allah Taala lewat Jibril. Jibril, tangoloka gare ke puang Allah Taala. Wadli garo. Dina na kasini ya joka diri kiri ke kanan pole kampoye we sare kwamang itawe na engka mangkalinga dawa mibu na onro khusus maka di Jibril taruh ni pada puang Allah Taala. Jadi Jibril melapor kepada Allah diberikan izin ya membangun masjid Nabi Daud. Tapi ya siro papikiri tega tujunna wadion remak bangun apa dena sini nonronge makanjak mana yon remak bangun masigi jadi harus dipapikiri sehingga setelah dipikirkan nah runtuh nih maka ternyata posisi masjid yang paling bagus macawe itu boleh alau macawe itu boleh ore macawe itu boleh menyangi macawe itu boleh menorangi berarti tengah-tengah kampung na iro ro ko si romonro malah ada papusing Nabi Daud apa iro tanah engkewe makanja strategis canya si tanah seleng canya tanah toma tepe tapi tanah toma tolak yena roti halang-halangi wi dakwana Nabi Daud na ya tona rotana kami nama kesing ni kapun tanah aku lalana sajare yena rotanana lanasu ya dia kagak kebelau ya asal lanasu ya aku loia lusu-lusuki tanana pak nasu tapi nasabah petunjuk dari Jibril aku metoro keinginana sehingga nadulu lawi ko pak nasu kada pak nasu engkaje rencanaku maka daga rencanata melo ka bangun masigi akade pak nasu dek mana tu sengya masigi ditenero ko dikatapat na tahu aga ya sama sigi aku ni romon mak depungan ni tawe irampengan ni ayak-ayak malabina puang Allah Taala ti ruang ni tawe deceng maka dia nasue ai dibawa ke melo ke ibu ni na saye roje on ro acin na ye na ritu tanata
Maka dia nasuai, dia cocok itu. Man kata aku tak girang-girang. Idi lemake bu nata aku tak girang-girang, dia cocok. Nah setelah nata tahu meja maka sing, dia cocok. Tapi nasabak perintah na puang Allah Ta'ala, petunjuk na Jibril, sehingga dia na melo ya sesuai bajana na lawih. Na desak materu, talina rutanata. Dia melo. Nasa tapak beli na pale. Nasa dito gahaga ugokang ni, mega mo waramparaku. Delo balu i. Tapi dia na pa aja, sosoti joka. Cau ni aso, wani si joka si. Jadi yero nasu merasa terbebani, merasa terusik. Wah, nah halang-halangi kiye dawu Jadi maka sisa, ya libawan ni pala rutane, tapi loma tu balu soli tanako. Dia lo balu sempuy. Maka dani Nabi Daud, siagi talok balu kangi, namo maga solina walito. Siaga talok balu kangi, maka dai nasu idisa siaga luanna melo tala tanah. Akada sekitar siko luanna tanata lowe lowalli. Siaga lina maka dai nasu adanya ajana to bicara dirham. Ajana to bicara rial dan sebagainya. Fal babawan ni ulaweng koro lebok na tanah melo itala jadi yena tu lawang ngewala tala ni tanah halaba ni ulawang maka daya tinalalang Nabi Daud bahaya to kecanya to mata yoloi tapi yang kesuroka puasogi alena punna alange lololisa alena punna akhira cocok nih dia tawari nih elo ka makutana tak bulu ni makutana ka siaga umpat ne rulawange nasa tato bawa ni maka tanre ta maka tu umpat na masoli budi masoli apa tahu siap badu gagana apa ada kesadena pesantren ngerosa de boleh we manang kemana tanah ti mineral lina apa mulai 75 juta depa na terala maka ko 500 ni juta astagfirullah si janci ni upana tawaja ka dena wadi tabangun na rekode tawaja ka yolo akada talungas so mangoloy insyaallah talungas so mangoloy wajaki dajero talungas so mangoloy yero nasu de nulle matinroe matana Nabi Daud de tonulle matinro matana fada dua napikiriki yero nasu yero napikiriki makada ko jaji tongang ngiro nalli Nabi Daud tanaku dena rogaga kalasogi ka kolino apa ko sedi hetto nala sedi hetto lawang umpat na pada tanrena wah ni kana punna ya to si Nabi Daud pikiriki aga na wakka majarang jadi pada dia gak mau sih dia mulai matinro malam kedua dia gak matinro sisana malam ketiga memetinro na nasu Nabi Daud dan ulama matinro bahaja na dia ya memetinro na nasu mengorok-ngorok matinro nasu magi milo ni sogita langga-langga baja Nabi Daud cik dia mani jewati na lui wajah na dia pakai gejala-gejala namo yala mana ringgit na benewe yala mana ulawan na benena tawe aku Palestina dia na kena kan ya kamajari tapi kepuang Allah Ta'ala melo aga kejadian manipi wina nasu aga nanipi nasu manipi wi ipite suruga jadi nanipi wi ipite suruga na iro pale suruga
engka manang bolana tulis surugai we. Ternyata bolana tulis surugai ye naritu ulawang. Ulawak bolana. Nita kamanan ni nang kabolak koro liwa lopona. Ternyata bolana Nabi Daud. Haza baitu Daud, inilah rumah Nabi Daud. Ya. Jadi tak kejenai. Oh, ternyata palik Nabi Daud. Angkame togat dong ulawanna. Temelo bawa mi melisoli tanaku, irita bawa mi kasih. Macare-care pakaianna, mapadi angkame to palik gudang ulawanna. Si komani tanah bolana Nabi Daud, napangka si bola talle, degaga sana, dega sana robolewe, na bilopo bi banding bolana Nabi Daud. Malira-lira, ni pinna kolalan na suruga, ni tamana bolewe, ternyata nasu nasapai bolana. Degaga bolana nasukar, degaga kesuruga makadahaza, baitu nasu degaga. Tapamite bola liwat lopo sa dena bolana Nabi Daud naso yena bola aku ya apa dega ka sana nak deperin yero pangonrana ro bolewe tapalansu na podang yena ga bola aku ya yena ga bola aku akade ni ga tuidi nasa iya na yasan nasu tausogi angkewe ko Palestina talle asogirana maka dai gaga canya na de pagasan dia bolewe engka mana ni jasana si kampung ya saku bawa dega berarti ya punna maka dari pangonrana ye we bolewe si tonget-tongenna Nabi Daud punna kesinala Nabi Daud dua bolana na meresit di madetoni na sade Nabi Daud to pun na yewe tapi depa ni oki asena baja koelei angkatana newa transaksi kolino na rekonawaja ni rotanewe tapi pacak batonya senak ke makada rumah istana Daud yana rotina fikiriki ilalan na roni pinna we sogi lopo pale Daud ya komi pale lino sogi ka degagon roku ko suruga si komata na fikirikin na pasading Allah manipi mapali nipi tapi samanang kamu pi terbayang jadi subuh-subuh mo pide panele mapari-pari joka bolana Nabi Daud maka dia Nabi Daud ni ga tuidi iya nasu asa baja pi napi je subuh asa de engka yolo le pasilolongan Daud engkau lepas silolongan maka dia Nabi Daud aga lepas silolongan asa purani transaksi baja ku tinggal wajah mani bawa nasade engkau yo lo cerita aga memang naseng Daud engkau tonga gayasa suruga maka dia Nabi Daud la nasu nabati kutu terangkangi ke pole ni lino loni ku buru napaloki pada masar acap pakena koki suruga Daud yero bolewe ke suruga ulawat di iya asa pun ke podang de to biye tetangkali apa ke yoli ke mameraja de ki gaga misalna ulah birangin asam matin roewe de na marigaga bapak ibu soli ki lama meraja asal tama ni masih ini mani bawa loki matin roki de na marigaga iya apa angka tu malaika dampingi ki angka meto malaika yero bawa na tungka tegi to mon romat depungan engka ni lepang iya de na salaiki ye pamatu na salaiki ko paja ne carewe ini le subola alena lo man lapor ke puang Allah taala aga na lapor puang angke tawe mameraja ako ongkoewe tepatnya Masjid Nurul Iman
Niga ko ang engka. Kaya mana naro cata. Engke puaye engke we. Jadi engke macolitogi, milatogi, matanam, matinrotogi, marocatogi, magatogi. Yang jelas naraporo manang. Akada ni puang Allah Ta'ala ya malaikati malaikatku lalenah diskusiwe sakbi ni wak dampang mana ni dosa-dosa na yaitu tawang kewe ro lo mamiraja. Jadi maka dah si nama tindro mi puang asa nama tindro dampang itu dosa na titero. Taruh nih tindro nih bu tindro oki. Li iya marioma tu kau ceramah karena tindro tahu maka namagi tidur itu adalah nikmat yaitu tindro pape nyamat itu tindro apalagi kemanipi kita masuruga pada nesu nikmat itu tidur kita kere kong ketemu malasa di tolomi te magaga ni kasih nasang matindro nih berarti menyaman itu nasati aku masih sakit itu bilang dia boleh matindro nasi weni berarti masih sebab pena dinge itu segala bayi memelat datin roko nawan newe apa makota koy mapamulay wani sibuk memen ni panitewe tapi kowi te hidangana na Imran de na pamulay wani mapamulay talungas sola ba ang kadamagi ang katabi nero tabi chanya wani na jahin ibu talungas sola ba luar biasa na. Cuma saja puraki narampeng guruta almarhum ke Haji Abdul Rauf Kadir agan asa guruta enak tongengi tinrewe pape nyameng tapi engka tu teluat tu tinro naciala depong Allah Ta'ala salah satu naumu yubdigu minallah telu tinro na baci puang Allah Ta'ala tapakan jaki coli neolobo aja lalu gak matindro telu tinro yang pertama an-naumu ba'da sholati subhi na bencilada na cecalada puang Allah Ta'ala kopura ni mas sampai subuh tahu matindro si macawer malangi aja lalu gak matindro kopura mas sampai subuh iya na tu tinro ta na bencila de puang Allah Ta'ala onro na bencinda puang Allah Ta'ala nasa nabita furade na pak baraka iwa ramparan itu tawe maka dia tidak bisa menjadi gani de na wadi masagena akade gurta mapam manarang ilasah akasia singan jadi ni gamelo kasiasi ko pole ki sampai subuh atinro ni kamu apa kalau matindro ko sampai subuh de nagaga alhamdulillah. Yang kedua, an-naumu inda sholatil faridah. Tinrewe na reko tamani waktu sempajang. Dari itu, poliki pasai, poliki dare, poliki galunge, tamani loro. Dito mas sampajan loro yolo, kayolo leule lo kama tinro, metamotu na lore, tadu kama tu nak kata teduani. Aja lalo na cecapu ngala tali tu tinro ta. Asal taman ni waktu sempajang aja tatindro sempaja kiolo purabi mas sempaja tatindro weh kasih nasi kerede na matai aja ini pajan itu si kerede pura nih sempaja nih pura mas sempaja soro nih matindro dia masalah. Yang ketiga an-naumu indal majalisi tinrewe na reko mameraja itawe na cacato po ngala Ta'ala tinrewe na reko toloma maulu tapi kema maulu di dia itu gak matindro pak nasi itu matindro dekat telo tawata tinrewe na reko toloma juma apa madari lada tu toloma matindro aja lalu ta tindro tinrewe na reko engka depu-depungan indal majalisi engka depu-depungan apalagi bicara gamana po Allah Ta'ala aja lalu ta tindro magi engka baraka ketuh ye mana reko mak gosip itawe atindro kisah ya lesu ka peman ganir engka to ngapali asa suruga iya engka bolana ta ke suruga ulawa iya dawu oh dawu
Iya. Wita bolata ko suruga 2. Nah dega kalalopo bolata. Yesiro se dewe menurut pengonrana idi topuna na liwa piloponero. Melo ka melo tulu dawo. Aga tu nasu. Iya kasi dega aga bolaku ko suruga. Tapas silele mana bolata aja mana sedih kamara namo sedih bolata talaka. Iya. Apa iro gedung angkai pas sadiangan ke suruga Nabi Dawu menurut lalana riwayat aku teto ni ke bolana malopomo pi bolana lalau ibanding tatumpu na pakitana. Malopomo pi bolana lore malampemo pi bandi tatumpu na pakitana. Kiri kanan begitu. Maka deh Nabi Dawu namoto walaki bolaku deto na wedding tonroy. Iya. Maka deh talina bolata. Asalaloki malika kamarata yaitu tanamelo talli aja na talli wale batomi. Tafwak kada Nabi Dawu. Agak tasa nasu. Iya, bola ulawat talo pasti sapi tanah. Nasa de talabawan ni rotanewe. Siaga luan na tanah telo tala yang penting loki malika kamarata sedih. Yang kedua, bangun ni romasigi melo eta bangun. Sininong kosona agak kumana tapakengan ni. Maka de Nabi Dawu enasu. Jangan kasih di kamar, namo telu kamar wale toki tapi de na wadi tama ke suruga. Maka de Dawu bisa ni goncina. Utama corona rekota lemoka bisa ni goncina. Aga goncina maka dani nasu sabina Dawu. Oli ni sahabata sabitoka. Noli sahabat na subuh-subuhewe. Aga ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Daud Rasulullah. Maka dia Nabi Dawu aja na talu kamar tala talabani bola aku set di tega ta foji ka romolopo sambar maka dade yana robi cueta leka namo ya role wali watoni basata Dawu sinin na gagaku kolino Dawu lette on romanan ni idi manan na punna tabangon ni aga takatai siddi meni bawa parello ko idi Dawu. Maka dia Nabi Dawu aga pi parello dotta na setella doangan nak kasih umate masija na sabalolada na lokoro bolang kewero me taleka kolalan na suruga. Maka dia Nabi Dawu yana tu cenyo rusata. Iya. Urusan kematian adalah urusan Allah. Menurut riwayat sini na to malabiki iye na roh onro luar biasa na iyewe tanaewe punnewe tana yasanasu diabadikan namanya dalam Al-Quran taubatan nasuha. Loki me fada toha carata toba pak nasu aga yaseng sininna anu makalalenge na selemanang nya anu madeceng aja topat turenu namo maga igana tas salata miga pia dampen na puang Allah Ta'ala. Kede Nabi tak andai kata engka umatku pada busa engke lebok na tasih dosana na melomat toba kang itung-itungan pada toba na nasu namoni remakro nak dampeng topuang Allah Ta'ala. Itulah Masjid Al-Aqsa dibangun Nabi Dawu. Tapi depa na selesai bangunannya mati Nabi Dawu. Jadi kita manca di pengurus masigi rela memang pik mati. Nih mati Nabi Dawu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman na pataru bangunannya. Nah seketau mani melo bangungi denul le jajewe jaji jing na pake mak bangun. 05 na jinge. Bangungi ibu masih jayewe manca ji ponggawan ni Nabi Sulaiman. Si koma na bangunna selesai bangunannya malapor jinge ya Sulaiman selesai bangunannya denate Nabi Sulaiman jadi nak deperi lah ternyata mati itu Nabi Sulaiman
Ye mana nirisa makadamate Nabi Sulaiman nanre mani ane tongkakna folo tongkakna buan ni Nabi Sulaiman makadani jingala tau mate pale tipong gawaiki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah Masjid Al-Aqsa. Jadi pantas na reko salenge de na melo salewi masigi na sabak manca jimetoi keluar biasaan dua nabi yang kewe bangun ngeru masigi. Yena rona lawi nabi tak mame raja. Narate Masjid Al-Aqsa ipendre si Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba ilo ulena puang Allah taala Nabi ta man lira-lira langit pertama, langit kedua, ketiga sampai pitu langit. Naliwa mopa menre mopi Nabi ta na ye Jibril dena nule mace letu sidratul muntaha mataru ni koro Nabi sallallahu alaihi wasallam mataru sujud riola biranna puang Allah taala tanpa Jibril mengikut. Ya, nakada na puang Allah taala irfa rasaka ya Muhammad. Tapatokon ni ulut ta Muhammad. Muhammad elawni agat elaw waleki. Akade Nabi ta efuang mawarak ka usat di marilaw dito nagagasat di wilaw apa loka mak bicara awaraningang tawirinni Nabi Musa, loka mak bicara sogireng talinni Nabi Sulaiman arwa pulona kilo lalan nibu ulawamana naspalkang sogi na Nabi Sulaiman. Loka mak bicara ke dokteran taleni Nabi Isa, loka mak bicara ke banget denan rapi taleni Nabi Ibrahim. Dia nagagawad di welo puang ini na puang aga talaka aga yaling Nabi ta copo napak kasiwiangi Muhammad wirin noritu copo napak kasiwiangi dia nagaga ibadah ya set na yewe ibadah gero as-shalah sempajang asal tapaka singini sempajata tawarakkan ni tulino tawarakkan ni lino kota pakanjaki sempajata tawarakkan ni lino kuburue tawarakkan ni kuburue pada masar tawarakkan ni alamul hisab sirat tawarakkan ni. Betul nada ko makanja ni sampajangi ya kilo-kilori ni aga melo iruntuk kolino aga melo iruntuk kelele kuburu dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah terima ni Nabi sampajangi ya menurut riwayat 50 waktu sampaja werengi tapi si komua malo le sunnah Nabi ta 5 menit waktu sampaja. Ia pada pasilenar sempajal 5 waktu. Tapi angka si maka dawe maga si nakurangi nabita na sumangat na pada ketoma sempajang angka sana as-salatu mirajul mu'minin na iya sempajangi asiruntukan na ataiwe si bawa puang magi nakurangi nikbu ni nabita riasangnya sempaja sunnah na sabak papalalu puang. Ya tona rusam paja sunnah sini na to malabiki na reko persoalan ibadah yaitu ibadah sunnah iena tu yasa asogireng ibadah wajib itu adalah pokok tapi ibadah sunnah itu adalah asogirta. Jadi niki tahu mega go sunnah na setelah dia mengerjakan pekerjaan wajib berarti sogi itu rilaran na pak kasiwiang. Egana tu rupana sampaja sunnah. Ya tona ro sampaja sunnah yala ni set dipakak kasa mello tulu ko puang Allah taala. Pada tu ayat engkau bacaan ke denre ya ayyuhallazina amanu sta'inu sininna to mateppe
mega tu keinginata, mega cita-citata, mega melo tak perluan ade tulle marewangnya leta. Peko gani carana puang istainu elo tuluki. Jadi puang Allah Ta'ala suruh ki melo tuluki. Tega ni monro melo tulu puang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aro. Idi mi puak ki sompa, idi tomi onro melo tulung. Jadi na suruh ki puang Allah Ta'ala melo tulung, na jalok matu alena, aku ni puang Allah Ta'ala melo tulung. Aja na pa kepada terupa tahu, na sabab kepada terupa tahu dari ki kecewa. Kok ki puang Allah Ta'ala? Apa alena kuasa? Egana dina sesena indra dina na pa dereki. Kecewa ni. Wasam matu sahabat. Windren kasih dina 100 juta na pak dereka liwat tegana ini wasam matoi masahabaka apa mulai sedesi sekolahka si senna temai kuliahna waktu teilah na tolaka na kau pada narupa to melutulung aku ki puang Allah Ta'ala melutulung. Fekoga ni carata melotulu ko puang Allah Ta'ala. Lanjut ayat. Bisabri wassalah. Jadi dua carata melotulu ko puang Allah Ta'ala. Bisabri asak barakan. Wassalah sempajang. Tapi hakikatna sempajange tamatu kesak barakange. Apa iro sak barakange tak bagi telui. Yang pertama, sabara ki nareko engka go tuju ki temap pasok kini nawa. Agi tuju ki. Na dena pasok kini nawa asabara kai pakengi. Tengerangnya dana toriolota. Alhamdulillah. Denre engka mau were kada toriolo kajajasi. Ada ibu-ibu untuk persiapan peringatan Isra Mi'raj ini lukai aja nadi kesedironang. Napa makada alhamdulillah irul lemwa hadireki meraja tapang kana wang kalinga makada engkasitu nalawai. Yene wire kada tama tappa yewe. Jadi kona tuji sedi go tama pasokini nawa tapana palesi engka tu go luar biasa pa. Resana nalo malaka puang Allah Ta'ala tapi iye na patuji ka bicu-bicu yana riasa engka tu nalawai. Yang kedua, sabara pegau pasuruan. Jadi itu tuang kelo mameraja to sabara itu apa pasuruan. Tuang kema sampaja to sabara itu pasuruan. Tuang kema puasa to sabara itu pasuruan. Tuang kewe tutup orana to sabara pasuruan. Jadi agi pasuruan puang ni pegau sabara apa na jadi. Nyaman natin roe ke subuh. Ipatutoni kipas angin atau ka asewe natapang ka as-salatu khairum minan naum to sabar rami mule moto kecenya to sabar malang kalau nalapay do cilina. Kesabaran yang ketiga asak barakang niniri papesangka. Jadi talupa itu napune tawe na pariasa to sabara. Na reko mako micenya to sabar rasane tu tau dia minule mak bicara. Yang kedua wassalah sempaja tapake melotulu ko puang Allah Ta'ala. Itulah salah satu sebabnya mega rupana sempaja sunnah yena romelo ipake melotulu. Loka salaiwi bolaku tega kilolo loka lo pasabe lawa sarekwam mangina pasalama ki puang Allah Ta'ala asampaja ki yolo na inapa jokka yena riasa salat sunnah musafir sempaja sunnah alalengan loi lo kantor sempaja sunnah alalengan ki yolo loi lo galunge loi lo dare sempaja sunnah alalengan ki yolo. Dicapa sujud 2 rakaat sujud terakhir
teloni ke puang Allah Ta'ala puang idi mi mapas salama puang pole tomi ko idi salama kange puang tatulu ka kasih puang tapas salama ka lino akhirat aja mua tapakedo lilata apa ko kedo lilewe jaji pak dongange rusak sempajange tokoni matahiyya purataya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kipaterak kasih jadi ewe puang tatuluk gak kasih puang idi mitu mapas salama puang pole tomi ko idi salama kange puang tapas salama ka kasih puang lino akhirat amin bismillah kita wakal tolallah joka nih insyaallah yang kedua malaikat tuh ya ia narot dampingi ki nautu supong Allah Ta'ala mamangkak ki nawereki asalama ke pong Allah Ta'ala macipi pakkalinonge pada ki mapalatawe tapi timakomiro kasih kehidupannya kasih asa sempajang duha sempajak duha ki ya tega waktu na duha komumpak ni matan naswewe sekitar si pasorom pasi menrekna taman di waktu duha ala ni wejene ya tona tu sampai duha ibu pak de nagaga kala gampang sampai duha seluruh solat de nagaga kala gampang sampai duha si sumpum meteh kegiatan ndi age si sumpum kegiatan tau kutum itu ke de nulis cemewe koile ya jadi pura ki cemme malah ni wejene tak dampang kadi ya roko mak jene ki bapak ibu apa ki pakaian aja lalu talus-lus mak jene ya kamana tama ki kamar mandi we sebenarnya jatuh nama to macam ke kamar mandi dia telo di teman lusu-lusu menonton setannya bangka tu seta ke kamar mandi we iya napa makan digaja tamet ke kamar mandi ke seta ke tu dua seta tu iya jadi maka dia guru ta berbusana ki nega ana gare tomi denang kan irita orang ni ceme dia paro nalipa dia pana handuk lama jene ni malusu-lusu ma jene ni kalau sabiwi cenya malaikat tu setan jadi apa pakai ki ya pura pia handuk pi misalnya pak ya napa ki majene pura ni majene kamu pakai ni ya lah ni bawonge ipakat ni sampai jaduha capa sujud tateloni ke puang Allah Ta'ala puang telomo ya kapape dalek ta puang telomo ya kadalek ku kasih puang pulih kemana itu pape dalek puang telomo ya ka kasih puang puang kong ke pale kolangi puang dia tu le menre ta panonor nak puang kong kamu pi ko yawana tanai puang dia tu le kasih kai puang idi na puba ka kong kamu pi mabela puang dia na ule joke sapa idi na pada perka puan na rekon kasih garu-garu kasih puan ini na pahala lah sumanga perlu kede guru tayo itu sempajak duhai sempajang faril dalle si andraka sempajak duhai pegau idi mani aku mau wasa-wasa melo yelo ke puang Allah Ta'ala taruh megega masa di 100 juta yelo puang Allah Ta'ala na duan rekami pakai ngangi de nasi cocok kau panggil di jalan kote duan rekana duan rakaat 4 rakaat 6 rakaat sampai 8 rakaat malah ada hadis sampai 12 rakaat kasih sempajang malah ada doa itu di engkero dua telu pak doangan peko gicarana nama lomor dia sengi asapa redale malang ke kolana korang itu ya ro ke korang ro ya semetoi surah asogireng tasapa robo surah asogireng kibace na rekopura ni mas sempaja isah
ye pale na reko tapa purata masam paja setapa matin roki purapi masam paja subuh sita baca surah asogireng maka de nabi tak nigi ti baca surah asogirenge tungka uani majapun naritu pura dina nakasiasi mananungang tasapa ni kekorang ya, apa mulai suratul Fatihah suratul Baqarah tasapa ni karo 3 surah asogir tapi dia itu nak ada surah kekayaan maka dia karo judulna suratul Waqiah. Ini suratul Waqiah ya rogorot tak Haji Amirul Amri ke Jupandaro tempona lulus ni sekolahna maka dia andre gurutta almarhum Kiai Haji Muhammad Nur ya werekada guru anak guru naseng Amirullah abene ni maka dia guru tawe kasipung namo di sekolahku de topa na lepe tasuro sikak mak bene jadi tapo maka dia guru ta tegi mutaro suratul Waqiah wengerani nasana pagaja gurutta jadi tiba baca tongan dari suratul Waqiah alhamdulillah pamasena puang Allah taala imak bini tongan nak nasa dena kuindra dia panagana 2 tong onro asogiran na tonga tu suratul Waqiah na weresi ka papedale puang Allah taala dia kuruntu tempo ku kalolo yenaritu angka seanak na laka puang Allah taala so gitu ngaki alhamdulillah tita ni makokewe guru tak Haji Amirul Amri pakai na guru itu suratul Waqiah aja lalu talai lalan nasi wanewe membaca suratul Waqiah 2 papatirona koro itu makanja ko pura ki mas sampaja isa tabacai aku paling terlambat ki pura sampaja subuh surah asogir mega mo pa ya perlu tapi madodo ni pakulengi ni mega mo pa ya perlu tapi madodo pakulengi maka ada si guru tak sapai aja nih disapai dale tapi tak sapai dale sapaki kata iro dale itu si sapaki wangolongi ke guru tak ke Haji Muhammad Haris Sapung tega naruh na pakai lori dale sapaki angkat tu sapaku dale naseng pak doangenna ula engkewe na marenreng risarana ya maka dia karo pak dongan na ulak dedu magi malampe cerita ero semangat na pak dega jak yoloku jadi dia bisa maka tersiaga nih roh ya. Engkau lah aku tahu ni roh mak guru Nabi Sulaiman nasogi ni aku lah Yero Nabi Sulaiman alaihissalam siko jokana tapa engkau ulama dengi ning kalinga aku lalan na liam patwiwe jadi lepang Nabi Sulaiman ni katuidi apa yero Nabi Sulaiman mak bicara si bolokoloe teni ya ulaka aga tala monro katu nasa deule mesue siana tengkak tu nasa siare ni kataung jadi makanya Nabi Sulaiman aga na tanre nasa pamasena po ng Allah Ta'ala nareko malubu ka tapang kato bere-bere tirka andre weh lepan Nabi Sulaiman lo ka maguru iyan na hatawin na iyan na nasangi ulae dali sapai apa monro ni kaliang patiwe mataungan ni monro de na nakareso tapi yero dali na tijoka Giro dale tegiro lo lewa semut ulah tapak guru ka engka tu sikiri-sikirita sehingga dale jo keiki maka dani rulai tapakan jaki colina maka dani rulai ya Sulaiman tungke wattu riwattu malufukuna mala depa ku malupu ku sikiri aga na sikirina
subhana man khalaqani walam yansani minar rizki. Telu lapa mi. Saya ulangi, subhana man khalaqani walam yansani minar rizki. Mapacingi fu angke pancajika na purade na lupai widaleku. Kerpa betuan. Akada ni gurtal marhum ke jamaah harisa tala ni wiri irona ta baca ye pak dongenge tega tujun ne baca puang na setungka palawangan na bangi si bawa kama antara asang kepuran ibatawe sampai jasuna ni duan rekam misalnya ela dua ni ta baca ni season ya. Yang kedua nareko pura ki mas sampai beri jamaah subuh jadi maberi jamaah subuh ini jadi ya. Pura ki maberi jamaah subuh tak baca wek katalu insyaallah mak barakai pak dongenge dale esapaki tak apa ni kira-kira bu tak apa ni di nak kedua ni ulangi pak kena boleh katalu oke supaya masih jadi tak apalah di yerotal luwe si depe tak apalah tak si folota apa si lolongan ni baja apa aku ini lo mapala mana ngita lulapa yakika salah tu buraman rebe pa ya lupa ini nah di satu roni telu si depe yang pertama sisa menidene ulang memang subhana man khalaqani yang roba ta apa lagi di orang kedua walam yansani. Nah siapa terakhir aga yang ketiga minar rizki kina roba apa apa si lolong malaman itu apa kelok walu paisi nah apa kita apalah tasi bolota matu pita pasi lolong insyaallah gampang itu ya. Jadi saya kembali lagi di iya harus sempajangi tak pakai melotulu ke puang Allah Ta'ala engkau ya sesampaja haja ki pura ki mas sampaja haja taboran ni puang Allah Ta'ala puang idi podanga sampaja tonro melotulu pura nama sampaja puang melo ka maktu puang melo ka maktu talomuya nak puang pakasiwa copo aja na tapake onro melotulu lenge sampajan na apa po Allah Ta'ala ramping ki ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah sinin na tamatape pada elotulu ki ya rigo angkana asak barakat tapake ngangi nenia sampajang sini na tamalabiki. Jadi intinya tapakanjaki wi sampajata nariko makanja ni sampaja perluta tatambe ni sampaja sunnah asogirta na iya sampaja sunnah kami nama kesingi lebih mete sampaja sunnah ibanding sampaja perluewe iya tu sampaja sunnah kami nama kesing magi ukuranna aleta kau pura ni mas sampajang illa dua ni ripuang Allah Ta'ala iya tu napake lori iya kana budu wa iya kana nasta'in insyaallah nariko makanja sampajata tawarkan itu lino pada toha hadisatna Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafada ala shalah akramahullah nigi pakanjaki sampajanna iwerini keistimewaan ko puang Allah Ta'ala ya 5 keistimewaan salah satu diantaranya yurfa'u angku zikul aisi nawarkan nilino akan nabutuka kolino insyaallah malomo kita wiripuang Allah Ta'ala sini nato malabiki makoni roh kira-kira urang pinga kirila na iwatewi mamuari bareh ada poda pungeta napa barakai puang Allah Ta'ala loni meh kepada marila doan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfir lana
wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya wahidu ya majidu la tusi'anna nikmatan an'amta biha alayya. Subhana man khalaqana wa lam yansana minar rizqi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.